menjadi ide deusat nih masa depan yen ulian galin tunangan pemerintah nu meruang pemimpin Indonesia sing dadi sing mejalan truni ane lakar jagerin ane lingsir penyang lakar pensiun ane ngelah rasa ngedad yang pemimpin apang nawang kewa rakyat nih pimpin rakyat meserah ken pemimpin ane nawang kewa nih pimpin gemah ripah loh jinawi tahayu rahajeng rakyat sami rahayu rahajeng rakyat sami